Tuni ni sim sagi thado kumsang ni lasom ni lagup ni ko injong thado thu so akonin banoi thu so dang dang ho thado pa wa ngai tha ana nei ki ta hute thu so ni sima ke ma ba si Manipur Forest Department hon thinglang kalding za ada akal ho jong ko tha udan he ipuji ham ti wang ki hello lai ta san ta thu so ki mu chun ase in a jan hi ni sim li jun a se pai hon mi thum amat nu USSRA organization mina ki sei ho hi ve asai dan ma ho thum ki mat na a khut lai zong ki manin chule USRA a zong panglo yam jong nei lo gen type da na ki vai pu ho hi ve ekiti Palma sa Kotlin Wang Kha Boynan aban kit na loading security for CF in Litan Mahadev Sanakai Thil NH 202 102 a joint combing operation a bolzing way ti thulur ikimon hi lang kon na kisiam banker so akihol na kisu sein hi chule akho kho akon authority so jong kithopi na pe ubin chule center for sa akon nge na chu tebang boyna theu akon jun ho hi kidal se sa ute tin asei bin hi chule mi pi zapi chele wale na ben bit hi jing thin dinga hi tebang Hel sa na thukin IDP lamka sunga humpem lu na vote district chu ma ho hinga hel sa num chu tulai ta mi zo sin ho sa le ha ta boy jing special intensive revision thu hi IDP ma ten ki boy pi the ta lo ho chu SDODC ko market hut to ki thonin koi ma da lai lon di ba ki ho sa ta le hello jong le ki hil son le thein di bin thugang hel sa na hong ki bolin hi chu online form fill up ding hong ki gongin ho sa ta an hin ki bol chi di bin hel sa hi Tupi dung duin last date hi ni sim ko June 2026 tu sei ni chanbo ki hongding a hi koi te bang na asa lo kha le khununga e ma hin ko boin ding hi ji in gel kho che din he sa hi be a bol thelo jong bol thein bol pe utin ani ko ki pe jong chom cha bo hi ji in gel kho che di bin khel sa win hi ji form ki fill up mi chai na hi pon SDOD sa ki pelu ding chu akona CEO manipura ki thot ding chu zo ting le form hard copy chu e hin pe do akit teng le e ma en ngai cha dung du ya ki fill up ki diu hi a process hi hong saw jep ding hi aji chu hi chi hi kum tam pi hin che pi diu thil khat ni ta ja kho sa nei ta gel kho nei ta boi pi diu hi a form hong teng le ngai chu ding ho chu online na fill up dung zui ba na record ki diu hi na passport photo last year siding photo background chu kang hi ding na adhar to na vo na min ki bang hin nam ki ba le a phai ki ba lo le affidavit ki la a phai tu an bol na chu 2005 la ya pat na ne hi le detail ho jong ki bet do in lang ki ji do in hongai cha ding a hi 2005 kum le tu an bol na mun ki ba lo le chu jong amun le mol ho ki het do in lang ki sut do in hongai cha ding a hi 2005 nga chu bot ne lo line hi le nu na pa te ho bot be chu ki het do in lang ki sut do in hongai cha ding a hi NB so pu le na koi te bangru ma zaw lo le se pi son son u te Tula SIR hong ki bol pa hi me thi ho propaganda hi SA mu no vale e ho ku kisa te zo se koi manchi SIR ki ti hi in bol lo hil di bin tip na hong ki nei je na pan na rup zo sa chi message forward bol so ke yu bo hi chan chi tun la thu so ngai zu mun ti na tha do thu so ngai zo se ni bon cha bin mang pha